utongoria uria twinaguo na uria turatanya gukari ni uri kukoroti wa mbeca tondu agikorwo ni ndihotete gukinya milioni 200 ri then tukuhotete compete nawe utari na kindu na ugacoka wone giti ha niho hena gathina tondu andu maikaraga kiario kiria ikaro ta giki okay tugatinda tukiaria horo wa thirikari uria itekete ona itekete ona uria maiyite uria mekite atia tukariganirwo which is an African proverb yugaga if there is no enemy within the enemy outside can do no harm utagikorwo na thu theinie thu cia kumana jitingiko twajirie culture ino ki 1978 ni undu wa mundu wetagwo Moi ya kuhuria na mwena waku na kuiya riu utongo gatuika andu ni maraheo gitio ni gwika atia ni uria maiyite na nigetha ndeithie muthikiriria wa wito rwa icine rwa muthiri gathitiro ino mohoro na ici andu moigaga ni allegations no allegations cina fact tondu mundu gwitwo Michael Kuria niwe wa Nyandarua county government kuratuika ni athondekete indo cia 329 million thini wa miaka iri tu na mushara wake miaka iyo iri ni 2.1 million kunu mundu mugi muno athondekete hakui maita 30 ma mushara wake orio akoiga ni mai ma kwendia ma kwendia na indo iria miaka ino iri athondekete mbica icio na kwendia mai he mundu gwitwo Ambenyo Amatuari wa kuma kuria Turukana athondekete shiringi imwe nengi 260 millions thini wa miaka iri na riu nigetha umenye uhoro hari uriri vengi yake ari na milioni 180 icio ni iranyitirwo ni irambire kunyitwo ni thirikari nake mundu gwitwo National Resource Kanani nake guku Nairobi athondekete 643 million tugacoka taitu kiria ha iguru ivisa riu na gutire na thoni gutire na thoni atol wogera kuri shiringi 10 thirikari ya Kenya urihaga ku 222 na account iro heto nigetha mbeca ingire ki consolidated fund riu nati na thoni ciari wori ciathi na kuria Swiss account yao na no etikirie kuhingurwo Swiss account hau no tukinyete na goda kuga atiri wici wa muthenya goda kuga atiriri tugikinyukia uguo tukinyukitie ithuo tugatuika iciri gutiri mundu kota kwaririria ki urucio hau ici toru warora acio aria turagweterwo ri ni aramaiyite mamilioni ndikani wonete report ironanitie the most corrupt county ni iriku no rikane ni iriku Kajiado na gutire mundu akajiado agwetwo hau kuno ko maragaya na ngaya no njithi ikaigana igakorwo itirakinya 600 irakinya mundu igana itondu gwigatuika ni atuika ni most corrupt ri kwina details kwina facts mekite atia monete meaning mundu wa nyumba kironda giki ri gitiri tu nake na thirikari na no tunegene ora tukora kunegena horo andu guka kurehe mbeca kanitha-ini na kwaona ndakite gacukuru na kamwe kota kuruta shiringi milioni 20 na rwakite gacukuru kwanyu kotagia gacukuru kwanyu na milioni icio milioni icio rarehe milioni 3 milioni iciganona tukorwo na ithuiri ni ithuĩ tureka atia tureria ino ni indication ya society ithirite kindu gitagwo moral Peter okania kundeithia kiugo ya iko kia moral ni metodo mitugo ndira capture the enormity ya kiundu kiu ati we na niiri toima njari tureciria atia tureciria tungicario tonga taciari itu kwanjia kanyumba kamwe hindi imwe 1960s igoka ciukite oguo akao ni matatu ikanjia igikinya hindi aragukinyira indo icio ni ciikite atia ni ciakite no ni urona igika atia progressive ikiongereka itirakinya mwana Kenya ima
nä appointwo wä ra ta å yå na within 2-3 months nä arå ga njano nene we naniä rä especially må ndå wa kä rä ma rä tå gwä ka nä tå coke harä a twaruta hau na twake å tonga na ngä rä kia njuge ira nä ndathire tour ya na gå kå kä ambu one of the saddest thing kuona nä kuona rä u tiga haha tiga rä u haha gå kå gwatuä kire nä gwatuä kire stone jungle ona wathi na kå rä thä-inä macani-inä nä wathi å gakora icigo imwe ira andå matå gå tä te kahåa na kä rä a kä ngä mini rä u matirä kä na ani we nani rete tå gwä ka individually nä atwanjie kå nyitä ra bå rå ri å witå prof gå tuä ka the institution ä rä a å ngä ingä ra å tonge na ihenya kambuni ä rä a tu å ngä ingä ra å tonge overnight within 24 hours å tuä ke millionaire nä siasa niguo ke twambe nyambe nguhe ka message ga kuhe hope tondu tukwaragia na mwathi haha part time ikawa half time twaria na mwathi anjuria atiriri na njira ya yani niona mundu concerned ari horo wa mwathi uyu very very concerned anjuria professor kuri kundu tukoimirira gwito kwega is it rescuable ni mundu tugota ko rescue kana ni tuthie ni kahite you know ndamwira mwathi there is hope bũrũri ni ugoki ni ugokira niguo tugakwira reke nguhe uhoro bũrũri uria muthini muno number 15 hari mabũrũri 195 number 15 ni gwa guthina thiini wa thi witagwo Burkina Faso Burkina Faso niguo muthini 45% ya population ya bũrũri ucio ni mundu tangihota kwionera irio miru imwe per day ndangihota angiri no mateithirio wanyua ni bũrũri ucio uroyo ni muthuri ugwitwo Ibrahim Traore riu haha umuthi riu githomo gia Burkina Faso kuma standard nursery ginya university de free it was declared yesterday wanyita mwana wa Burkina Faso bũrũri uria urari mikomi wa gatano no riu twaria umuthi 15th poorest country thiini wa thi ati ni muthini gukira Shumari Shumari ni number 11 na thaa ici muthuri ucio andikire ati githomo kuma standard 1 ginya university de free ino gugutu na banding no riu tikude kwira how you empower your people ugidikire Kenya ati githomo ni free kuma nursery ginya university. First and foremost you have empowered all the families completely family ni ciambiria gutonga 100% and that's how Kibaki empowered this country ndari mira nekire he declared primary education na tuli atongu kumakira yes ithuĩ tukina gũkũ igũrũ we are almost tũtakinyĩtie namba nginya cia kĩrĩa we are rich no wona so mwathi it is not about how the country is, it's about leadership. They know all the twinaguo ni thirikari ya Kenya Kwanza, there is no other reason tondu gidona hende kura Jubilee no turanegenaga no tutirakinyitie negena eho kiuria ta kiu ekunjuritie we were not there hindi ya Moi ni twathia gukinya hau but people said enough is enough kaba tukue no bũrũri gake atia ndukagwe so there is hope in my view na ndikio ndirari horo wa tongoria Mount Kenya na ndoigire handu hangi why I'm saying it tondu Mount Kenya ni ithuĩ tutari muhaka na bũrũri ungi kana hũgũrũrũ cia iria kundu tungiurira wonora gitunguru ukionore haria gatagati ga gitunguru ni Mount Kenya uguo decision ya leadership ya Mount Kenya niwe kuga kana bũrũri ni ukurugama kana ndukurugama na niki kiratuma njugi uguo tondu tungiaga akiri agenda ya kuria turenda gutwara andu tugi ati turenda kuhuriria andu ciama-ini nigetha mahane ta njaruo twathie thoko tukahota kumendia uria njaruo ciendagia andu ao ati mwathi na guku uyu kagweto mukagurwo bei mukaheo bei yanyu Mount Kenya is not like that no nginya tungicenjia ikinya na uguo tondu ngihuriria andu a Mount Kenya ati kiama kimwe ati nigetha umendia thoko that will backfire. What will work na ndukahuriria andu no wakerehe is when you tell them agenda yaku ni iriku na andu a Mount Kenya matiri kindu kingi marenda kuhota kuhe atumia ao irio ciana ciao ithie cukuru ciana ciao ithondekwo. There is nothing else they are looking for na mundu enda guthii gathabari
Mombatha kana murimo akaica mugithi kana ndege kana kiria kwota gwika atia gathie holiday no uhoro wa siasa cia containment kana siasa cia gutua andu ng'ombe umahuririe munanda that will not work kabisa. Itikirai na gitio tukinye hau ni tondu wa mahinda rio tietagirira muthamaki koguo andu mamenye itua niyo menario tondu mundu gutu turaurenda naingira hau gwitongia araingirira hau nigetha Burkina Faso matonge mariho mari othe hamwe koguo ni kurarigana mutongoria uria uracagura kana ni mundu akwenda gututhitũra guku na machopa ni tondu tugutura turi na mathina oro macio. Tuma na engineer Muthuriti Alex Mwathi na Professor Peter Kagwanja thini wa studio citu etekera tukinyie hau tucemanie ikigera thaa 1:30 cia hwaini thini wa tabarĩra ya nditiburano tukiurania riu nacio cia kirima giki twiga tutiuma thirikari ni maundu maikarite atia nono ni yagiuka ni woguka ngiehera na ni agukunengereria mbeca kwithukira *283# gatagata ga ciringi 70 na ngiri 1 box icio ithathatũ cagũra